Kardom, nili karbia birda than bang thari chisong teron. Aprang si birda tepi arjek than. Suhit po eskim pen seka chilang lapen luk ka charliao sumara tumapan kirap ka pajir. Naga tum ike market dung JCB pen longle ke pas surahut hampang asong tum pen ke kangdun. Rong Thang Bishop House along Food Fest akulat megechu. Non beer tang ton pen arjek tha. Jang mini pai kregetom arni por pai sia por pen dipu di masa club a hemalong beneficiary check distribution ceremony of one-time grant to student and health purpose under MLE Area Development Fund Surit scheme Government of Assam 19 nong dipu LEC dipu MLE hinpen check kiron pon. মুক্ত অসম প্ৰদূষণ মুক্ত কাৰ্বি আংলং আমি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গতিকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক ভাল কামৰ কাৰণে Assam government been getting on Surit to scheme 126 MLE constituency along Asitina constituency atumapan Lokapa Charliao Sumarlapen Seka Chilang atumapan jang mini pai Gregathom Arni Dipu MLA Aihin Pen Kiron Pon Surit to scheme MLA constituency is C along Sika Lak Hokep an Kapanong Pondo Kidukila Katumapan Seka Chilang Lapen Mitriga Sadlang Kiuntang atumapan higher study apartment si Bangso scheme Pado Pondo Bangso Mailong MLA Sumrong Hang PWD Chairman Ramsing Timung Lapen RSS District President Juni Timung Atum Chetongdon Lapen Ongdung BJP Klembang Pubang P Atum Tabang So Mailong Chetongdon Renti La Assam government kidding on Surit scheme 126 MLA constituency MLA tanda Suhuri da scheme pen lak kai batangka la kiduke la student atum bhan higher study bhan metric ke pas tang atum bhan admission ke la pen aja ga khoros ka bhan la kidding kon scheme do la pen kiduke la bemari atum bhan la bemari atum bhan da la puson tangka keron kon aso scheme do hotel 50 lakhs ningkan isek benang pi 126 MLA kan la sidak non 19 dipu ele constituency long 16 the financial year so tangka lakh cap so tangka lakh cap dili bini so check ai ko ron bonig lo that student akira pi la pena kiduke lak Karbing long Howard Nagaland hoy kedai Nahor lang so AK market dung nagatum penlong lake kachirai jia pan JCB penlong lake pasur bom ahut aksu HPYE la pen KYO asong atum pen ke khang dona berta nangle jang mini pai kregathom arni Nagaland kedai AK market dung along nagatum pen long lake kachirai jia pan JCB penlong lake pasur pon aksu HPYE la pen KYO atum pen karbiang long Nagaland ahoy kahumri dam ahut Kepodon lokajok long lake pasur pang tondon si pachidam rentilo long lake pasur wek anaga tumpen inut noken tokbi apan si akoy ipon lapen anparta alang litumpen kaning jepon tu atengke bang solong lake kedam tang 1988 aningkan penta inut jet s yadap amen pensi dobom pura Karbing Long Term Council pen kipipon alu lapen long leapota hehui setami long lake pasuratum Chipaklang Pon. Dipu Police Station ang Kangjang Mini Pai Kregathom Arni ada porpai kebapor malom rong theang kedamatowar kokthom Bishop House adungalong ihum Food Fest akulat mechudet pusi birtalong. Jang Mini Pai Kregathom Arni ada porpai kebapor malom rong theang kacheleng atowar P Bishop House adungalong Food Fest akulat mechudet. Food Fest akulat ahem pujur song tisopen kad news channel apherangke angno kachithan pona tengke komane pang thek the tumsi labang so kulat ke kai pon pusi ningje pon Bimol Singkham Salo women ke jisong tisole itu rong thang sor kita ni bang ab jelo ajar jelo asi mayo le na kai pisami la bang ke jok che uni la bang sama na ken devi de sama ya ring han kachit ke khani kinta ka bodi tu
wani toram jurong ini tentang ada bukan yang bakal jabo namun tamu ini yang nasional ini sudah Karen pini kali di bangsi kadi. Lasodok ka fast food ang tunggi bi kan bag do po. On bensi cross ki bi lo. balik dulu kita party tadi Kidam tang hiti rui bak dulu kulat kangkir pon na pen bangsu akulat Bikrom timung apansi palang pon puta alang lihin pen ning Jepon. La pen amparta jersong tiso pen kading Jepon ating ki suri thong kep so se ahormu kanahok dolo puta ng chithandon. Normalam so por apan dihin na parman birta mo ington poniksenen. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur Bogazan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961690117. For sale 78961690021. You can also contact on landline 03675246448. Netrajoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihenamo api putot birta long wang thula. Chintong ing tiarong hidipi pen dilaya daka long kido dilaijan LP school kirubji angring tetanlo. Lasi KSC BDC atum pen kahumri dam pen ke chini ponateng ke dilaijan LP school apan panong pen abatay pen pura lo pajer pon lo pusi birta long pon. Kedam tangarni rangsina school along long ikesom pon ahud Dilaijan LP School along ta MLA Dr. Numal Mumin, Carbing Long Denmas Council, CEM, Tuliram Rong Hanglapen Local, MAC Mati, EM Longki Timung, Atum Humri Damlo. EM Longki Timung pen lam chaka chipipo na tengke Prabjin pen, Labang So School, Kaselampon Avi Kirui, Tuasai, Klempon Popusi, lam chak chipitekan. Sitami Pini Arni Anta Avi Kirui tu Selampon Teklong Lelang. Lasi, Prabjin pen Labang So School, Kasalokpon Japan, KSA Bogajan District Committee Aihin Pen Puthot Kachuningri Pontua Birta Longpon Labang Soy School Kaselampon Papra Pre Puluti KSA BDC Aihin Pen Sudak Chesong Ponji Puta Birta Pangdakpon Dipu Matipung DCRF along Puthot Kachirai Dam Tujiapan Pura Jangmini Pai Kregetom Arni Ada Por Pioneer Kepa Por Malom Pen Radatum Kachesong Pon
Kitching pusi Kat News Channel Perang Kepen Birta Longpon. Kiramtangan Chikluason Rada Tumpen DCRF along Lake Kachirai Damjia Pan Kabor Ipon Ason. Taxi Jang Mini Pai Kregatom Arni Letop Sitami Rada Tum Turpak Pen Kachisong Pon. Bon Sitami Police Lapen Forest Asai Kamatum Apura Ting Pen Sai Kachiklem Pon Ajok Rada Tum Kachirai Tujia Pan Longpon Pedetto. Long tun di mini pus ke bang lo boy pus tapi ni belo as lang da do nang li na sol ni ke lang lok so tenon ni jag di funas do tak ne korte hem su dun ba nang mena nang tu responsible pilo chen po nang mena ke so si chen po ke ni mina phan bet ni ke bang belo mina phan bet ke ni bang belo la si ba hajar long ya jo ni si bang ke so no pi na ke so si long mini pa na dun lo Executive Magistrate Dutta Ahinpen non ke bang jia porpen ke bang so alongle Radatum pasiksak longle lupu alam Executive Magistrate Lapen Radangbong Lamdon Kachikroy alu Chitok pon lupu si Birta Ripton. Jang Mini Pai Kregatom Arni Bogajanalong Block Level Vigilance and Monitoring Meeting come Cleanliness Drive Amai Kang Nipon Pusi Birta Longpon. Bogajan Development Block Atumpen Patir PC Jang Mini Pai Kregatom Arni Anarlo Porpai Kresia Porpen TNC Bhavon Bogajanalong Block Level Vigilance and Monitoring Meeting come Cleanliness Drive Amai Misen Pen Pidopon. Pinia Berta Lapon si Kang Toniglo, Laig Bom Kat News Channel, Dumit Hagmi, Kurang Tun.